Zdravo, sa vama Nenad Dodanović i danas ćemo da napravimo ova slova, tačnije dobit ćete paket ovih slova i fraktala. Sad ovako da vidimo kako smo došli do ovih slova. Ova pozadina je samo neka random pozadina što sam skinuo i stavio pattern overlay, tako da ništa posebno. Važnija su nam slova. Dakle, ovdje blending options default. Znači, normal 100, RGB, ništa, otkačeno, ništa, gray. Prvo što otkačite je bevel and emboss i stavite outer bevel, smooth, 368, up, 7, 0, 120, neotkačeno, 30, otkačeno i ovdje ćete naći ovaj, taj odaberete. Color dodge i bela boja, opacity 87, multiply crna, opacity 100. Kontura će biti ova i 69%. Prelazimo na stroke. Size je 6, outside normal 100%, gradient, i ovaj gradient se nalazi u metals. Ok, i odberete ovo i to je taj. Linear 90, 100. Sljedeće je satin, overlay crna 35%. 0, 11, 18, sad ovdje to je ovaj, u prvom redu posljednji i invert. Sljedeći je color overlay na overlay i ovaj kod je 47. Ok, na 100%. Dakle, overlay 47, 100%. Gradient overlay ide na color dodge, nije otkačeno, 50%. Sad ovaj ovdje metal je gradient. I isto idemo ovdje, metals. Ok, i ovaj ovdje odaberem. Linear otkačeno 90 stepeni 100%. Pattern overlay je normal 100%, 50% i pattern i ovaj ovdje, drugi. Link with layers otkačeno. I imamo drop shadow na multiply, crna boja 75%, 120 stepeni, 11, 0, 5, neotkačeno 0. I to je ukratko to. Dakle, ok. Sad, pored ovoga sam stavio ovaj fraktal, što ćete dobiti ceo paket. Na njega sam stavio selective colors, dakle kliknete ovdje dole i selective colors. Menjao sam vrednosti na sljedeće, samo na ovoj sivoj ovdje boji stavite minus 100, 100, 100, 100. I tako isto za ova dva, tako da imamo ova tri crvena sjaja. Kad ste to napravili, imate osnovu za slovo. Imate tu osnovu za to slovo. Sada, vi možete njega da modifikujete, da pravite drugačija slova, pošto dobit ćete ovo gotovo, tako da volio bi da vidim također rezultate. I jedna, na primjer, izmena na sve ovo što sam ja napravio je, na primjer, bila ova. Tako da možete sasvim ok 3D slova da napravite od ovoga, kao što sam ja. Dakle, da bi napravili ovaka slova, morate kliknite ovdje i ja mislim da sam koristio ovaj. Jeste. Sada na dubinu sam mijenjao tako što sam okretao slovo i ovako vidio sa strane tačno koliko mi treba. I to sami odredite. Ne znam, recimo ovako. I ovu boju nisam ostavio ovu sivu, nego sam prešao na ovo. Tako da na ovo, sad kad smo zamijenili sve što smo htjeli, podesili kako nam je trebalo. Evo recimo ovako nešto. Sad možemo lako na to da dodamo fraktale.
Na primjer, uključit ćemo ove stare i uzet ćemo samo jedan. Njega ćemo prevući gore i ugasit ćemo cijelu ovu dole grupu. I sada vi njega lako možete da podesite. Dakle, sada, da li ćete ga okrenuti ovako, da li onako, to je na vama, ali zna da bude sasvim ok efekat, tako da kako god okrenete slova, tako možete da prilagođavate fraktale i to bi bilo to. Pozdrav!